ሰላም ተዓተልቲ ሃብታዊ አካዳሚ ሎማዓንቲ ብርትዕ ዝበለ ሕቶታት ኢና ሒዝና መፂና ዘለና እዚአን ድማ ታንግ ትዊስተርስ ንብሎ ታንግ ትዊስተር ማለት ተመሳሰልቲ ቃላት ኣኪብካ ሓደ ስቴትመንት ወይ ድማ ሰንተንስ ክትሰርሕ ከለካ እዩ እዚ እንታይ ጥቕሙ እንድሕር ኢልና ብጣዕሚ ምድግጋም ታንግ ትዊስተርስ መልሓስካ የፅርዮ እሞ እቲ ኣዘራርባኻ ደቂ ሓንቶም ናይቶም ኔቲቭ እንዳቐረበ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ሌቨል 1 2 ኤን ሜቢ 3 ተለካ ኦል ክከብድ ይኽእል እዩ ልዕሊኡ ዘለኹም ግን እዚአን ሕቶታት ንዓኹሜን ፈትንወን እንታይ ንክንገብር ሓንቲ ታንግ ትዊስተር ምስ ነገርኩኩም ናብ ፓሲቭ ኢኹም ትገይርዋ ኣነ ብኣክቲቭ መልክዕ እያ ክነግረኩም ሳብጀክት ብቕድሚት ኣምፅአ ናብ ፓሲቭ ትገይርዋ ትኽእሉ ኣይትኽእሉን ግን እንድሕር ናብ ፓሲቭ ትገይርዋ ኮንኩም ቅድም ትርጉሙ ክርዳእኩም ኣለዎ ኣብቲ ትርጉሙ ብሓንሳእ ንእሽተይ ዲስካስ ክንገብር ኢና ድሕሪ ድማ ኣብ መንጎ 10 ሰከንድ እንዳገረፈርኩም ክኸይደ ንስኹም ትፍትኑዋ ብሓንሳእ ከዓ ዲስካስ ንገብራ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ሓፃር ሓበሬታ ሃብታዊ ኣካዳሚ ሓድሽ መደብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ናይ መንበርስ ካብ ሌቨል 1 ጀሚሩ ናብ ሌቨል 6 ካብ ጀማር ናብ ኪኢላ ክብፅሓካ ድኽእል መደብ እዩ ኦልሬዲ ሌቨል 1 ኣብ ምውዳእና ቀሪብና ኣለና ስቲል ግን ኣፍታ ናትና ቻነል ብምኻድ ኣፍታ ጎኒ ሳብስክራይብ ጆይን ብምጥዋቅ ወርሓዊ ሓንቲ ስጋዕ $3 ምኽፋል ኦልሬዲ ቪድዮታት ኣብኡ ስለ ዘሎ ካብቲ ሌቨል 1 ለሰን 1 ካብ ኤቢሲዲ ጀሚርካ ስጋዕ ሌቨል 6 ለብፅሕ ስለ ዝኾነ go ahead and join ሕጂ ናብ ትምህርትና ንመለስ ማለት እዩ ስለዚ ንጀምር number 1 Peter Piper picked a peck of pickled peppers Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay? ስለዚህ Peter ሽሚው Piper ማለት ከዓ ሓረማይ ሻምብቆ እዩ picked a peck of peck ሓረ ዓይነት መዕቀኒ ኣይ ቀለም ዝነበረ ማለት እዩ ከባቢ 8-9 ሊትሮ ድሕስ pickled peppers pickled ዝበሃል ዓይነት vegetable ንውሕ ኢሉ ቀጠልያ vegetable we call it a pickle pepper ከዓ ጉዕ በርበረ ማለት እዩ ስለዚ ብሙሉእ ዝተመሳሰለ እዚ ታንግ ትዊስተር ንሓስካ ብጣዕሚ ፕራክቲስ ገብር ድሕግዞ ስለዚ ናብ ፓሲቭ እዚኣ ቀዳሚት ናብ ፓሲቭ ቂርዋ ፈትኑ Peter Piper picked a peck of pickled peppers Okay, so the passive form is a peck of pickled peppers were picked by Peter Piper. جرى مجمرة بالسبجكت جميرنا نيرنا active sentence يعني يراكم Peter Piper سو العلو مالتي pickled peppers وعبارة pickled للو وعبارة العلو pick هذا set مالتي ويرما كم شو منتج عتلي تقول حس كمو ملو العلو مالتي سلازي a peck of pickled peppers بت object جمرة له passive غير كله a peck of pickled peppers إلى له were picked حليفو سلازهونه plus plural سلازهونه was ليكون were picked by Peter Piper it's subject اللي حريت يصدر له سلازي subject and object قنتيله كاب active نا passive كيرا له مالتي okay كاليت نفتن she sells seashells by the seashore she sells seashells by the seashore she sells shade seashells by the seashore let's try to change it to passive okay جينا passive نغيرها انتهينا صحيحنا she sells ساشيات ስለዝኾነት ከም subject ፀኒሓ ሕጅና object ክንገብራ እንድሕሪት ክንሰዳይና ስለዚ እቲ ዝሽየጥ ዘሎ seashells ንብለና ዝገንገም ባሕር ዝርከብ ኣረነ ዝመስል ማለት እዩ እሱ ንቕድሚት ክመፅእ ኣለዎ ምክንያቱ object እዩ ዘሎ ስለዚ seashells are sold by her by the seashore okay seashells በኣ ይሽየጥ ንሳት ሸይጥ ክንብል ፀኒሕና active passive ክንገይርሃልና ግን በቲ object ብኡ ንጅምር seashells are sold كل ጊዜ passive verb 3 ንጥቀም by her she ፀንሐ her ምክንያቱ ታ she subject ያ ፀኒሐ ሕጂ ግን object ስለትኾን ደላ her ንገይሮ by the seashore yeah this is the passive form okay ሳልሰይት ንፈትን if two witches are watching two watch which witch would watch which watch just over if two witch ማለት ከምዚ ጠንቋሊት ወይ ጠንቋልት ንብሎ witch ትበሃል if two witches are watching two watch ክልተ ሰዓት ክልተ ጠንቋልቲ ክልተ ሰዓት ይርያ እንተለዋ which witch would watch which watch ዓይነት ጠንቋሊት ንዓይነት ሰዓት ምርኣየት ስለዚ ተደጋጋሚ ቃላት ስለዝኾነ ከምዚ ክንብል ተኽኢልና መልሓስና ነቲ መልሓስና is very helpful
ስለዚህ እዚኣ active ያደላ try to change it to passive. I'll give you 10 seconds. Okay, ፈተናው ሓንሳ ስለዚህ if two which are watching to watch ኢልና ፀኒሕና ስለዚህ which subject to ሰዓት watch ካ object ፀኒሑ ስለዚህ ክንግምጥላ ኢና if two watch are being watched by two which. Okay, if two watch are being watched present continuous ስለዝኾነ being ክንወዱ ኣለና if two watch are being watched by two which እዚኣ ተቐዳሚት እያ ማለት እዩ passive ገይርና ኣለና ተኻሊት ካ which would watch which watch ፀኒሓ okay ዓይነት ጠንቋሪት ነይነት ሰዓት ምርኣየታ እዚኣ ክንገምጥላ which watch would be watched by which watch ዓይነት ሰዓት object ኮይናላ would be watched by which ተቐዳሚት which ዓይነት ማለት እዩ ተኻሊት which ዘን ክልተ መወዳእታ which ዝብለን ዘለኹ ተኻሊት ድማ እታ ጠንቋሪት ኢልና ዝተርጎምና ስለዚ እዚኣ ታ passive form. Okay, رابعتنا ناي مودعتا نرى how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. نستوعب لا how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. كندي chuck مالت حنا نقدر كدربيه وي سوق بلو خلاها كدربيه خلاها هاي woodchuck حدا عينة إنساي ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝርከብ ዓይነት እንስሳ እዩ ስለዚ ከምኡ ቻክ ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ወይ ክድርቢ ዝኽእል ተዝኸውን ሲ ክንዲምንታይ ዕንጨይቲ ምደርበየ okay how much wood ተቐዳሚት ዕንጨይቲ እያ wood ካልአይቲ ሞዳልያ how much would a woodchuck chuck to chuck ክንደይ ምደርበየ if a woodchuck could chuck wood ክድርቢ እንተዝኽእል ነይሩ so I'll give you 10 seconds. Okay, so how much would a woodchuck chuck نيرا تقدميتي كلتا enclosed دلوا ثلاثين نرأين so how much would a woodchuck chuck this unhead how much would be chucked by a woodchuck لا تقدميت part يعني خليتها if a woodchuck could chuck wood هنا أنتين بلا if wood could be chucked by a woodchuck لذي كدرو تزغز خنديم دربه يعني را كدربه تزغل سي كنديم تدربه ها غيرنا لنا subject and object بوتا غيرنا verb كان verb شلون كيرو لنا قدن passive كنقبل كلنا والدي اوكي اجرما كلتا وانا سالوانا ناو حمشيت نغيد تحمشيت قرب حسر إلى let's go I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Okay, I saw a kitten ولا دومير eating chicken in the kitchen. عم تخشنا دور هو تبلع رئية. So this is a bit simple. كل اللي لازم أسكنه passive. I'll give you 10 seconds. Okay, the passive form is I saw a chicken being eaten by a kitten in the kitchen. Okay, so I saw a kitten eating chicken in a word. Subject kitten, object chicken بنتلن مالتي. Verb ing حاصل هنا a chicken being eaten. Data بالعكس كلار إيه being in the kitchen. إلنا passive نغيره. Okay, عشان شيء تها. How can you cram a clam in a clean cream can? Okay, so لا how can you cram سجيت قام تاو مالتي a clam كذا بنقوم بحد ركب نشتي مولسك عينة creature. ስለዚህ ንዑስ ከመይ ጌርካ ሰጊድካ ኣብ ፅሩይ ታኒካ ትእስግዶ ወይ ትእትዎ እያ ትብለላ ስለዚ how can you cram a clam in a clean cream can እዚኣ ድማ I'll give you 10 seconds. Okay,
the answer of the passive form is how can you cram a clam دنبرت clam تلسجدلو تقبلنا action ስለዚህ እሱ it has to be the subject ስለዚህ how can a clam be crammed in a clean cream can okay how can you subject ነበረ ታ clam ካ ተቀባሊ ወይ ትልስገደሎ ሰጋዲ you or any person ስለዚህ እቲ clam ንቅድሚት መጽእ ታ passive form እንታይ ትኸውን how can a clam be crammed in a clean cream can إلا ድማ passive نغيره tongue twisters ab advanced level ፍሳሕካ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ብፍላይ እቲ English ከም second language ስለንመሃሮ ደለና native ናትና ስለደይኮነ ከምዚ ጌርና ግን ልክዕ ናፍስናቶም accent ክንቀርብ ይሕግዘና ማለት እዩ ስለዚህ I hope this tongue twisters were useful thank you for watching I'll see you guys on the next video ክንደይ ከም ዘምጻኹም ድማ ኣብ comment ግደፍዎ